Menkari Lalaban Sintring, Part 2. Kebetulan sekali Baraya, kalau kampung saya tuh masih banyak lalab-lalaban. Kalau cari lalaban tinggal kita ke sawah aja atau ke kebun, pasti dapat. Mau sintrong, mau antanan, mau apapun, ada eceng, ada banyak pokoknya yang bisa dimakan lalaban di kampung saya. Ayo ikuti terus perjalanan si tukang ulin Baraya mencari lalaban sintrong. Olabkeun. Oh, Baraya bareng si Bocil sama Mai Bojo. Kita mencari sintrong. Alhamdulillah Baraya tos kengeng tah lalabna sintrong nya. Ya tah lalaban sintrong. Kanggo dilalab enak, kanggo pakan ternak juga enak. Alhamdulillah. Ayo air mantes kurang mulang di kurang parabkeun ka hamster. Ikuti terus perjalanan si tukang ulin salajengna. Olabkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Baraya, hayu tos beres milari sintrongna enak urang mulang. Sing sarehat arageng milik sakseni terus perjalanan si tukang ulin. Olabkeun.